bunga pasur. Bunga pasur Dari Marundu. Marundu. kita selesai Mas. Jadi mulu-mulu ada warung macam-macam kuari bunga. Jadi sambil bayi Mbak. Baik dong aja, alam kalau bunga pacuron, artinya nggak biasa di mana bari di pacu. Nah, tario. Baik dong. Lu nggak usah jual pakai beruang anak-anak, tak bunga pacur ini. Iya, pasti. Karena alam tubuh jangan pakai pacur. Nah, karena apa? Kalau kita lagi melangkah lagi kembali ke Nusantara, nah, ke Nusantara kita melangkah. Nah, ada juga bunga sedap malam. Centil ya. Sedap malam ya. Udah malam dia tapi sedap. Makin malam makin sedap. Terus bukur. Tadi Tuhan tanah ini dong. Tahu, maksud itu terus bukur belum bunga sedap malam ini. Jadi bunga pasur, bunga pasur judulnya Laguan Tabodo. Mangerbang mana isap ini pasuri, sampai bari. Adong sana bunga Nauli bunga nama saya dengan Jalan husu Nauli rupana Mangerbang berengo Ilo, sama nih lembangi, mangerbang bagaimana buat lembangi. Ida mai bunga pasuri rupana macam Yuli manogot naik mangembang doi uli doi dao Jugna kon matahari Ya memang bungai Dunglang romong mari Laos madeng bungai itu tanungi Sengonido nang dormai Nasangat na mura na bogos Molo jupang tikina Tutaro ujung na Jadi aktar songon ngapain kotor asa siap-siap kita di Ponorogo dan binoto adikan pajuli Tuhan ini kita Alani dari maho. Di haronai asarap taparade di Winta dan binoto adikan pajuli Tuhan ini di Harorona Ida mai bunga pasuri rupana macam Yuli manogot naik mangerbang doi uli doi dao Dungakok matahari
Manigaw ng Jomai Nasanap na mora na pugos Moro juban tikina Tutalo ujuna Jala bunga pacuri Alani Radimako Diharoro nai Jala bunga pacuri Bunga turosani Alani Radimako Diharoro nai. Sebuah lagu dari Maludu, semua orang berdiam. Kita selalu ingat kepada beliau karena Jadi kalau radio kan setiap saat Itu Tom. itu tuh pas nih. Jadi suatu gawe kan misalnya dijual harorone intina tong laguon dang adong iduniawan nabadi. boy Kayak itu. Betul kan? setiap nak bernapas deh Itu. Lupa akan keabadian. Waduh. Keabadian. oh berarti Jadi anak mau lupa akan keabadian karena tidak memikirkan langkah-langkah ibarat ini dinding. Wow, ini Sama saya dinding. Dinding. Jelas sama jelas. Lupa di balik dinding begini. Nah, life is have a limited. Have a limited. Nah. But in the daily life, not only thinking just for today, but you have to thinking what the next when I'm gone. Yes. When my time is coming, what will be? Where will we be? Yeah, that's why prepare everything. You have to prepare. Ready? Knowing or not, tomorrow it's gonna come. You gotta be ready. Nobody know about tomorrow. Exactly. That's Nobody why know. you have to be ready. you have to be ready ya Yeah. gitu tuh You have to be ready and prepare. Okay. Artinya sono, dalam nama boto hari naro marsubut taleba. Itu jadi ba, ta persiap pembangun kita dan sabi no to adiga di Tuhan ini, itu kan? gitu Itu. Amen. Amin. Ay, siya yung matanya. bahasan ko naman itu Amin. Mengaminkan wisdom word. Berarti partai tangga. dah Oh, bola tami yang kami ketemu But everybody supposed to be go there. Oh ya. Right? Iya. sooner or later.